وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur mapo di lor sesara janna pung Allah taala. Nasaba pamase si matana sehingga natapadaan kahadere rilalan na iya masjid tae untuk papolei tempaja jumai nasibawe birijama. Makoto propaimang dan riali petoi makir salawa nania mapasalama lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang utusue pung Allah taala relebok na tanewe adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Rilalanna atau tongat ta'i rupa tawe. Engkagau maladda parallu riaja pui. Engkagau maladda parallu ripahang. Nasa nabita nanigi tau majapuiwi yegau majapunna nalolongan ni asalamakenge. Nalolongan ni kehidupan yang bahagia di dunia lebih-lebih pamati resurmunrina pung Allah Ta'ala. Nasabayiro engka ngetar lebok na tanaiwe tentu engka akatana pung Allah Ta'ala na pancaji ki engka tujuan na pung Allah Ta'ala na pancaji ki iya pasilengat isi bawa anu ripancajin na pung Allah Ta'ala lainnya. Nasabanare kodene riaja puye ancaji ngeta idi rupa tawe. Yenari tu madari engka rupa tau pada lepa pangkau kena si bawa anca jingenna pungala taala rilenewe rupa tauwe. Ege riasa maka da engka tu na pancaji pungala taala olo-olo yang prinsip hidupnya adalah hidup untuk makan. Na yero idi rupa tauwe na rekodena ne aja pui alewe dena ripahang aleta idi rupa tauwe engka toni tu matu pada olo-olo hidup untuk makan. Nah kalau filosofi hidupnya orang adalah hidup untuk makan, maka dia akan mencari jalan bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk ia nikmati. Kalau perlu saudara sendiri pun akan dimakan. Nah agar ogau perlu riajapui hadirin yang dimuliakan Allah. Pertama, nigaro sintongatonganna niga idi sintongatonganna rupa tawe. Niga aleta idi rupa tawe. Yang kedua, agato tujuanna yarega akatana pung Allah Ta'ala napangkeun kakir lebok na eta naiwi. Ia he dua gau malada perlu riaja pui rilalana atau tongata. Narekuangkan ni majapui dua gau insyaallah. Ieu naseng agamata salewanga kituo lebok na tanaiwi mapalatui lalang angkewe riola mapalatui riolona pung Allah Ta'ala. Ieu mana rekoden raja pui gau majapui rolala angkewe yola relebok na tanewe majapunna dena palatu riolona pungala ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, niga roidi rupa tawe. Maka dai ro sitonga-tongan na idi rupa tawe. Na pancaji ki pungala ta'ala ripancajinna kamina malabi'e. Bisige egana anu na pancaji pungala ta'ala lebok na tanewe rupa tawe de gaga colak bi'i Yan hay narampe pung Allah Ta'ala na kurang malabi'e.
Laqad kana lakum laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Majappu pura ripancaji ni rupa tawe ribantu kami na makasingi. Summa radadanahu asfala safilin. Naina paripalesu rionro kami na maryawe. Illal ladzina amanu sangadinna to matapoe wa amilus solihat nan niya to angke make bula amalak madeceng. Yana he dua tahu angker ya masir pungala taala. Nasaba irisanna aleta anu ripancaji kami na malabina rupa tawe berarti makipahangi makadai nareku ripahangi anca dingat ta malabi idi rupa tawe berarti dega ga wadi mengkeiki tuor lebo na etanaiwe sangadinna sifat malabi Jinareku angka rupa tahu dena malabi sifatna dena malabi gauna dena malabi ada-adanna berarti si salawi anu angkewe ripancajingangi ripungala ta'ala berarti de panapahangi niga si tonga-tongan na alena. Namagi pungala ta'ala na pancaji kami na malabiki di rupa tawe. Nasaba tujuan yang kedua melo ripaha yenaritu nasaba angke pungala ta'ala melo pancaji ki di rupa tawe paselle alena untuk matroi angkewe lebok na tanewe. Dalam bahasa Arabnya dikenal dengan khalifah. Nasaba alena pungala ta'ala pancaji kami na malabiki yero tujuanna adalah nasaba meloi pancaji ki idi rupa tawe paselle alena pungala ta'ala untuk masroi anu angkewe lebok na tanewe. Inolos pasabakna angka telu hubungan na pancaji ki pungala ta'ala. Yang pertama hubungan kepada Allah, yang kedua hubungan kepada manusia, dan yang ketiga adalah hubungan dengan alam. Tungka anu angkewe na pancaji ki pungala ta'ala sebagai khalifah engka tutugasta, engka kewajibata. Nareko ripahangi kewajibatan dan nyari pegotoni kewajibata tur rebo na tanewe, yene yasange makasing asum pungatta lo ti pungala ta'ala, makasi asum pungatta ripadata rupa tau, dan niya makasingi asum pungatta li alangi. Na yena pancaji ki pungala ta'ala rupa tau mun ritangaki. Ya perlu ripahangi. Sehingga tonga-tongan na di rupa tawe na pancaji ki pungala ta'ala munritanga ki. Na iya riase na rupa tawe se dimi. Ya naritu pungala ta'ala. Na iya tosi padata rupa tawe pada padai kedudukata. Na iya angke riawata sininna anu angkewe salai pungala ta'ala na niya rupa tawe angka mana ngi riawata monro. Bulu'e, tasi'e, langi'e, otoewe, motoro'e dan lain sebagainya di luar manusia angka mana ngi riawata di rupa tawe. Na ako ni madari salapaha rupa tawe. Anu angkewe riawata na pancaji puang. Na sompa bulu'e salay. Na sompa tasi'e salay. Na sompay kendaraannya salay. Na sompay jabatannya salay. Na sabak magay. Ia mananna yero angka mana ngi riawata di rupa tawe tempat dingir sompa, tempat dingir pancaji puang. Na yeto si di padata rupa tahu pada padaki. Jadi gaga hatta untuk pakate pada tarupa tahu. Na niya deto gaga hatta untuk pancaji puang pada tarupa tahu. Na iya midi angker ya seta pungala ta'ala mi bawang. Iya naritu pungala ta'ala risompa. Mako niro akala rafangan na ancajingan ta di rupa tahu. Na maiga kewajiban na pancajingan ki pungala ta'ala. Risinina anu angke hubungan ta iya talwewe. Yang pertama hubungan ta ri pungala ta'ala. Angka kewajiban, angka anu wajib, dan niya angka to anu sunnah. Wajib manasani mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda Islam. Yang kedua ripegokna sempajange. Yang kedua ripegokna puasaiwe. Yang ketiga ripesuna sekee. Yang kelima minreta tanah marajewe nareko fauleki. Iro 5 kewajiban. Di samping kewajiban angka na pancaji pungala ta'ala sunnah-sunnah. Yenaro sempaja sunnata. Ia naro kewajiban, ia rega pakas dia sunnata, puasa sunnata. Itu semua adalah sunnah. Nah yaitu si kewajiban dari palawangat taruh patau angkato. Aga kewajiban dari palawangat taruh patau sedimi. Ia naritu angka ki jagewi aleta pangkau kata timutta untuk pejari pada taruh patau. Ini naro kewajiban dari pada taruh patau. Nasa nabita nareko pole demu lema pedeceng lawewi alemu untuk pajari padamu rupa tau. Ina kewajibata. Na yema sunnah na megalade. Nareko angka apa botinga angka kibatingi sila surata angka gauna bali bolata angka kibatingi. Yemana ro sunnah na.
Na yato si kewajiban tari alangi emanang. Ya naritu nasaba angkana pung Allah Ta'ala la pancaji halipaki untuk matur ayamanang ditome kewajibata ya naritu angka ki piara madecengi anu angkewe nataronga ki pung Allah Ta'ala lebok natanewe. De nawat diri solangi sangadinna angka ki melo padecengi lebih padecennya na iya makukuewe. Sumpama sikolata melo irumba nasaba akata melo padecengi de marigagi solangi. Tetapi narikode gaga akat tamiluk padecengi anu angkena pancaji pung Allah Ta'ala lebok natanewe ede nawat diri solat-solangin sabab mage angkawi hubungata ri alangi ya naritu mapedeceng. Ayana he talu kewajiban angkena watarongki pung Allah Ta'ala malah perlu dia japui. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, tujuan angkena pancaji ki pung Allah Ta'ala lebok natanewe pada tu hari makadana ayat na pung Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Purade upancaji birupa tawe na niya bangsa jinge sangadin na melo mi masom paloria. Jadi situ ngatongan na anca jingatta rupa tawe melo mi masom palori pungala ta'ala. Tetapi nasaba monro kirlebo na tanewe tentu de na makasing asom pungatta bateta masom palori pungala ta'ala na rekodeto si na makasing linota. Jadi kesimpulan na makadai angka kisapai jama-jama linota de namarigaga nelorang mato pung Allah Ta'ala. Tetapi aja naria lupai tujuatta angka ngatta lebo natanewe ya naritu melo masompa lorse seara janna pung Allah Ta'ala. Nama kuni na pancaji ki pung Allah Ta'ala. Namai kana rupa tahu hadirin yang dimuliakan Allah. Isibu jama yero jama-jama linona nangka na lupai tujuanna. Maka dani angka kituo sapa dale untuk mencari makan. Dena kada sapa ki dale untuk kamina merepir tesena pung Allah Ta'ala. Sehingga aga pasabarang riwerengi asogira ri pung Allah Ta'ala, riwerengi warampara ri pung Allah Ta'ala, na yeki apadik mabere polir pung Allah Ta'ala, dena macawe polir pung Allah Ta'ala. Padahal sitonga-tongan na anu angkewe na pasadian ki pung Allah Ta'ala lebo na tanewe engka mana ni melo meni ikalola dengan baik bagaimana semua yang ada di dunia ini fasilitas angkene wereki pung Allah Ta'ala ripakewi untuk marepe lor secara jannah pung Allah Ta'ala. Sebagai kesimpulan hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama, yanaritu majepui di rupa tawe, yanaritu angka kina panca di pung Allah Ta'ala kamina melebi. Jadi dega gawa di mengkeki tuor lebo na tanewe sangadina sifa iya melebi Jadi nareku angka tahu dena malabi sifatna, dena malabi gauna, dena malabi ada-adana, berarti de panis sengalena, niga setonga-tongan na alena. Yang kedua, majepu tujuanna na pancaji ki pung Allah Ta'ala rebok na tanewe, ya naritu melo pancaji khalifah ki. Paselle alena pung Allah Ta'ala untuk matroi sege egana anu angkewe rebok na tanewe. Sehingga angka kewajiban na wereki pung Allah Ta'ala. Na nigi to pegoi kewajiban na, iya na roriasa to matappe. Nasaba iya roria sange to matappa sitonga-tongan na makada ada na to panritata al imanu ya naritu angka kipegoi sinina pasurona pung Allah Ta'ala na niya rinini sinina papesangkan na pung Allah Ta'ala. Nariku angka to mangaku matappa lori pung Allah Ta'ala tetapi de na turusi perintah na pung Allah Ta'ala na niya de na niniri sinina papesangkan na pung Allah Ta'ala berarti tenia pa to matappa tonga-tongan. Nah sabah tonga-tongan na tumatappat tonga-tongan nge na pegoi pasurona pung Allah Ta'ala na niya na niniri wisin na papisangkan na pung Allah Ta'ala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.